UVA i UVB zrake su dio našeg, naravno, sunčevog zračenja. Između njih tu su infracrvene zrake koje isto prodiru i isto tako štetno djeluju na našu kožu. Međutim, najštetnije u dugoročnom pogledu i dublje prodiru kroz kožu, to su UVA zrake. UVB zrake nam zapravo doprinose onom crvenilu kojeg mi dobijemo kada izgorimo na suncu, zato što one uzrokuju taj površinski dio, oštećuju i uzrokuju opekline na našoj koži. Tako da praktički svi oni SPF faktori što mi znamo su zapravo sam burns protection faktori, znači protiv tih UVB zraka. Praktički od UVA zraka tek novi ovi pripravci imaju da vam je naznačeno da imate UVA, UVB i zapravo neki novi infracrvenu, zaštitu od infracrvenih zraka. Tako da definitivno najštetnije su UVA zrake i njih se najviše trebamo čuvati, jer one zapravo dugoročno uzrokuju melanom. Već sam se u prvom dijelu na njega u sklopu ovih svih zraka koje sam spomenula, nadovezala na SPF faktor, odnosno sun protection faktore koje štite od UVB zračenja. Oni nama zapravo ne možemo i striktno gledati da li je faktor 30 ili 50 jači jedan od drugi. Oni zapravo nama govore ovisno o različitim uvjetima, koliko dugo smo mi izloženi, koliko će nas dugo ta krema štititi u odnosu kad nemamo kremu i sa kremom. Ali recimo nije nam ista zaštita SPF 30 kada koristimo u podne i kada koristimo u 9 ujutro. Znači duži period ćemo se u 9 ujutro sati moći osjećati sigurniji i biti zaštićeni s tom kremom faktora 30 nego u podne. Znači to ne znači da ćemo u podne moći 30 minuta biti bez opekotina. Tako da ne možemo baš olako interpretirati te SPF faktore. Ne. Znači, ako je jače zračenje SPF 50, ne znači da mi 50 minuta možemo biti na suncu. Tako da on zapravo znači koliko dugo mi možemo biti na određenoj jačini sunčevog zračenja da ne dođe do opekotina sa kremom u odnosu na period kad ne stavljamo kremu. Znači, kad bismo bili taj period bez kreme. To bi zapravo to znači. A ljudi misle da to je 50 minuta smo zaštićeni. Nije tako. Tako da ne uzimaju olako te brojke koje se nalaze na proizvodima. Naravno, kada imamo viši faktor, znači kada je jača zaštitna moć tog proizvoda, SPF 50 naravno da nas bolje štiti nego SPF 30, s time što to je u postocima, kad gledate koliko je tu prošlo UVB zračenja, to su male su to razlike u postocima, ali definitivno nas jače štiti. Tako da osobe svjetlije puti, koje su imale karcinom u porodici, odnosno melanom u porodici, definitivno da bi trebalo uvijek koristiti makar SPF 30, ali 50 uvijek radi. Uvijek imate te tipove zapravo kože, tip 1, tip 2, koliko je osoba po prirodi, kako bi vam to rekao, koji je svjetliji, tamniji tip kože i prema tome ćemo ju odrediti. Ili recimo, kada imamo, kao što sam rekla, u obitelji neke recimo oblike karcinoma kože, zloćudni melanom naravno, onda definitivno SPF 50 bi ja svima savjetovala koji imaju takav problem i sve te svjetlije osobe, svjetlijog tipa definitivno, makar 30, ali uvijek mi savjetujemo 50, jer oni su stvarno jako izloženi. Jako im je velika šansa da će dobiti opekotine po cijelom tijelu. Koji vi koristite? Ja 50, definitivno. Tako da, jer ja sam svjetlijeg tipa, tako da ja jako brzo izgorim, definitivno 50 faktor. Ovisi o puno faktora. Kao što sam na početku rekla, ovisi koja je jačina tog sunčevog zračenja kojem se izlažemo, koje je doba dana, definitivno. Zato se uvijek kaže od 10 sati do 2 sata popodne stvarno se ne bi, ako se ne mora, trebalo izlagati sunčevom zračenju. Ako se izlaže, zaštitu koristi definitivno u obliku SPF-a ili zaštitne odjeće koja je jako bitna. Tako da SPF nam ne garantira 100% definitivno zaštitu, već zaštita odjeća, mora se osoba dovoljno hidratizirati, definitivno. Zaštitne kreme svakako po preporuci minimalno svakih 2 do 4 sata
ponovo nanositi dovoljan sloj. Znači morate uvijek voditi računa da je dovoljno kreme nanešeno. To ako vi nanesete tanak sloj, definitivno da neće biti tako dobra zaštita i krema se, kada se kupate, koliko god na njoj piše da ona vodootporna, ona se ispire sa tijelom. Kao i znojenjem, ona isto silazi sa tijela, tako da svaki 2 do 4 sata definitivno. Ako se dosta znojite, idete često u more, čak češće definitivno. Kremu ne mogu definitivno zamijeniti, ali da dosta dobra zaštita mogu biti da, definitivno. Pogotovo osobe koje imaju alergiju na svaki oblik izlaganja suncu. Oni definitivno moraju imati šešir širokog oboda, moraju imati majice dugih rukava, hlače dugih rukava i to posebnih tkanina. Recimo, kada vi uzmete neku košulju koja ima jako široke pore, posebi koju prodire to sunčevo zračenje, tu zaštite praktički ni nemate. Ili recimo kad se ta košulja smoči, znači to svo zračenje prodire kroz tu mokru košulju, tako da ono kad se smočite zapravo sebi gore radite. Definitivno imaju smisla i neke boje su pogodnije za zaštitu drugih boja, definitivno. Tkanine same, recimo jako uska odjeća nije preporučljiva jer ona se širi i stvara te opet pore kroz koje sunčevo zračenje prolazi. Ne tako ono što mi kažemo bijela boja baš i nije to toliko istinito. Uvijek možete vidjeti na tkanini koliki je taj njihov takozvani UPF, koliko se ta zaštitna moć te odjeće protiv ultra UV zračenja praktički. Tako da imate sad i posebne tkanine u koje se dodaju posebne tvari koje dosta bolje štite u odnosu na druge. Tako da recimo imate to za dječice, one majčice i sve posebno za njih napravljeno. A boje? Pa i ovi definitivno to budu nekakve malo čak i tamnije, jer one dosta bolje upijaju u sebe, tako da manje prolazi do samog tijela. Tako da ne moraju to sve biti svijetle tkanine, one više odbijaju tog zračenja, ali ako one i odbijaju, imate jako puno pora, a po njima lanene košulje opet dosta prođe toga unutar. S time što je lanu dosta posebno da on u sebi ima neke tvari koje same od sebe odbijaju, pa opet imate dosta i ovog drugog učinka, premda imate pora unutar. Tako i recimo pamuk ima te lignane u sebi koji odbijaju isto sunčevo zračenje, tako da je ono dvojako i ne možete baš sve tako jasno reći da je nešto bolje od drugoga. Po samom zaštitnom dijelu one su iste, ali po teksturi su dosta različite, po drugim sastojcima unutar su dosta različite. Vi uvijek jednu za drugu možete koristiti, kremu za lice, za tijelo i obrnuto, s time što osobe koje imaju neke alergijske reakcije u ovim recimo losionima za tijelo može biti da nisu dodatne neke tvari koje su dodane u kremu, koje praktički služe kao zaštita tom licu. Recimo neke kreme za lice baš nemaju mirisa jer su osobe alergične na neke mirise, nemaju nekih sastojaka koji zatvaraju pore kod osoba koje imaju recimo prištiće, ako je bitno da to nije komedogena krema. Tako da ima razlika. U zaštitnom mehanizmu ne, ali definitivno u samoj teksturi i nekim sastojcima kreme za lice imaju dosta tih sastojaka koji praktički utječu na teksturu i na samu barijernu funkciju te kože našeg lica. Ili recimo imate nekih sastojaka koji praktički imaju anti-age efekt pa se dodava i recimo boja, tako da stvarno možete praktički više sastojaka u kremama za lice, kad biste gledali u tom smislu. One imaju u sebi zaštitni faktor, ali praktički prirodne zaštitne faktore tih ulja od kojih su one napravljene. One vam potiču tamljenje, hranjivi su za kožu, ali to su vrlo, vrlo niski SPF-ovi. Tako da osobama koje se prvi put idu sunčati ili koje su jako blijede, to svakako ne bi savjetovao. Znači, sa nekom podlogom i u neko normalno doba dana da, ali jako blijede osobe nikako. Svjetlijeg tipa kože nikako.